Chikonchara ADC village ni tako Prafulla de Burma tangi ajuwe chanaija pia talika hamya nukhung pushne bagai samutang thane shak de rakha shawi mankha nukhung khunjuli tin bu furo klai Bisma dera thangmani bisasaka Bisma deraja tabo samu humu khlaimaya Thongaro kwlaijak bisakai thangka obahai Jungjal birimani koktoma khanawoi Chubachuni yak fologoi thangai sogoi TIPRA Mothani adongro dai thangai sogoi Bishramganj Subdivisional Chairman Burma khoboi kubunro ja mansak rangkhok bresai bara Chubasu rukha sini media rong tamni ki singo jagawa sini Chikonchara mo Chikonchara gaw panchayat ni andaro omono kerangura nangkamo kerangura ni si takho khoroksa tin buthani lokani kisa klai kitwa durot tungmani bichute ek bosor jabor bo bisna klai tongkha yaba sing angwan sungmaya asujara je birmano klai tongkhana nanyai aboni bagai itu sekango media ni bisingtino itu news rogo nukha Agurtala Obinogoni puri bodolok se phai tini odaga suba phaijak apur sang saimano je asida bipoto klai tongkha nai ga aboni bisingo akhan hai nukpu ke bono sekango hospital klaijak nugo kasa kotor ma kislango hika angka wanso tongkha tini hospital singna nai hike hospital thangi nai mana hospital krei hanai khoj khobor nai kya nogo phaijak hike singtini nogo phailekya sini Motha tuye TIPRA Mothani সদস্য রঙ যতন থুমলাই জন খকচা খংনি পানো নাই চুবালাই নই ওয়ান ছকলাই ফাইলাইকা ফাইপানো जों किनि जखन नुखा बिनि बिबरन खनाय नायका गोबां मा कष्ट देखतो नाखा बिनि बिनि हामनानि बागै फियाबा गाइडलाइन हामिनि कारणे नाय तै दुलाय काहाम करिनि कारणे बिना खिक्रन कसा हामरै मेयांगै दंखा फियाबा अब हामरै माना ननि जों आसा खायो जों जत ताबो किनि TIPRA Mothani जत सदस्य र जों बनो बुसुक जरा Chubaikha kaithoni bisingtei जों आसा खायो जों चुबानाय हनै तिनि हठात जा वाटिबो वाइरखा वाटि फाइमानि कारणे जों बर गोबां फाइमालिया सिनि लिडार दङ जागा बुसकां बाजाजा बरबो तिनि अ जागायाव जन जे पारि माने हाय बुसकांगो फायै बन चुबा फाइपिनाय वानानानि गरै जों असुक जराखे जों नक फांनो जों आसास रेखा इनका आसास रमानि बिसिंतै जों अबनो सक्सेस खाइनाय आबनि बागै लुकुरंनो जतन कबगो जों सिनि ताखौ खरकचा माहाके बिपद खेक्लाय दंमानि न चुबानानि बागै जन खकचा खंनि केपान चुबावै बिना रुगिनो हामरनानि बागै जों किनि खानाका बिनि 10 कानि मतन जागा मा फालका अरुगि हामरनानि बागै हेगे हाकेपान दा हामनो हनिमान तपान हामिया हेगे ताबो गंगा सिनि Mothani चुबासु जतनि चुबासु नांगो आ चुबासुनि बिसिंतै आं आसा खायो हामानो हनैने हेगे हामरनानि लामानो जों थानाय सरकार तिबो जों साहाय्य नानानि थानाय किसा मिसा जा पारिसा जतै जों साहाय्य खायनाय ताइ सिनि नकनि जे परिश्रमनि बिसिंतैबो जों चुबानाय हनै आं आसा खायो जे हामयांनाय मुंखौ तामो हामयांनायनि बुमुंखे काबला देब्रमा बिनि बिसा क्लाइ तंखा जों वान सकमायाव सुजरा रुगि गाननै बिनि नुगुइ जों बारिके खाकांफा जों चुबानाय बन जत्त नांसाक जरातै जों बन चुबालायनाय खक्सा खंनि खालायनो चुबावै बिना कसाना हाब्रानान बागै वान सकनाय अब TIPRA Mothani कायसा महाराजानि दागिमानि बिसिंतै हामजाकमानि सिनि दङ हामजाकमानि बिसिंतै बेबाक सामनो जों सक्सेस खायनानि वान सकजा महाराजानि जबा अबन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ते बरन बेलाखे हामबाय कारण तामसना सिनि जरा हामियासाया अंगै तंमान जागा फानो चुना लगरि माने जों तिनि TIPRA Motha नि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बरन गोनां अमृत देवबर्मनो लगि दिनै सिनि ताखौ Chikonchara ADC village नि बिसिङाव सिनि ता खरकसा हामियां माने बनायनाय फायजानो देबो हामबाय मारि सिनि अर Bishramganj Subdivisional Chairman बरन गोनां सिनि दासुरन बनो बेलाखे हामबाय मारि ताखौ जों सानान नायो जे बरक तिनि खरकसा गरै होनायनाय अमथै गै Thongaro क्लाइ दंमोन नगुनाय जों ससियेल मिडिया तिफानंखौ जसा तिफान नुखा जों नगुनाय तिनि फायजानाय अबननो बिनि जे नमना तमं नगुनाय बिनि परिबार नगुय बेलाखे खामाने सिनि
저도 TIPRA Motha bini poribarni ganao busana nong to hanya lukorong ni thani koimung na ang darona koinai jara I poribarni bodong na chini edisi hapang jehetu chinara tongo norong application kaisa talang thani chini TIPRA Motha te chung ja pari sak manti je busuk jara te chung subai manna busung na legana dono ব্যক্তিগত ang nomone belai kha ham karon tam bo paralyze hayong tongka karon I porimane phalsa se rozgar khainai abon bagai ang belai ke kosto nang kan bolno